ke nalabantu abafundiswe kahle babathe babuka awukwansi lo muntu unjani kude lapha kulo muntu Mr. What to call Kuthule bandlela fundzani bafana bami too few yokusolo ngathi sindwa kabuye kimi ahlale phansi athi blathi ngisabuta lokubabe ngibuta nana kubabe nengakhalikana ngibuta nengakhalikana ngibuta nengakhalikana ubute kahle sithe kunika kahle kuthule bandlela sinokunika kahle mfana ngoba futhi asikhathi bawushisa lapha uyakuthi qhamka bemile nje gate kuthi bangena lethi ukuthi ngene nabo maka kuya momento umnumzana kuthule bandlela kuyasuka futhi kulomva bethu omama ke nematshwele waqala wondla abantwana bangithe kukunye kuthule bandlela wena sowubhala kimi wena sipani oyi ukuthule bandlela uma ngathula lenzaba kude kukhona manje ngingathathi yahlala kuthula kunelula lokho bantu abami ngithi angithi ngiyinkosi benzile kukhona ukugcina emakhaya kuhloniphana nokuphathana kahle nihloniphane kuthule bandlela bantu abami sawuvula inkosi hlabele iculo phakame sasibukela ivesi nangifaka sasibukela ivesi alokufishana nahlala phasi ngokushesha thwala bese yashiyashiyana tasaphefumule nangibabe nombethe ingubo lemnyama tose uyaphefumula emva kwathwala alokufishane ngokushiyelwayo kuthule bandlela ngulowo nje bantu abami thatha emva wakhe ngibona ukuthi ngibani lo mnye lophefumulako sakabela iculo-ke siphakathi